Yu'el sk'op kajwaltik ta Salmos 29 ichayaltes jun Diose. Albeyaik yutzil sk'oplal kajwaltik ja'ex te'ayex tach'ulchane. Albeyaik yutzil sk'oplal te yu'el sok te yutzil xojobil te kajwaltike. Albeyaik yutzilal sb'il que jana'baik tas tojol tabay t'ujb'il ch'ul templo yu'un. Tesk'op kajwaltik yaxchiknaj ta'ayel tas b'amar. Te Dios jelaben yutzil yas t'omes chabuk. Te kajwaltik ay tas b'a jamalul te mare. Tesk'op kajwaltik tulan tajyalel, tesk'op kajwaltik ay yu'el. Tesk'op kajwaltik yasvuy te cedro etike. Te kajwaltik yasvuy te cedro etik yu'un Líbano. Yayak nijkuk te witztikil ta Líbano sok ta Sirion. Yayak biluk hichuk toro etik sok hichuk alal wakax etik. Tesk'op kajwaltik yasviles lok'el k'ajk'. Tesk'op kajwaltik yayak nijkuk te jochol takin k'inale. Te kajwaltik yayak nijkuk te jochol takin k'inal yu'un Cades. Tesk'op kajwaltik yas yuk'ilay te etike. Yas yuk'ilay te te etike. K'axel mayukix te etik yaxil yu'un ta ja'mal. Ta templo yu'un spisilik me yayich'ik tamuk'. Te kajwaltik ja'smantal te yaxtal ja'al. Te kajwaltik ja' ya xmantalaj melel ajwalil sbajtel k'inal stukel. Te kajwaltik yayak b'eyip te lum yu'unej. Te kajwaltik yayak b'ey bendición tas ventas lamalil k'inal te lum yu'unej. Te kajwaltik yayak b'ey bendición tas venta lamal k'inal te lum yu'unej.